Bismillahirrahmanirrahim. Wal imamu la yutiluha. Bol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Şeyhler, ötken sabahımızda biz kim kimge uyusa bolot, uyusa bolboyt temasını öttük. Turao? Ya. Darat algan kişi tayammum kılan kişiye uyusa bolot eken? Bolot. Botunu juğan kişi masına mas tatkan kişiye uyusa bolot eken? Yok, bolot. Kıskası uşunday temalarda öttük. Bugünkü temamız kayra oşolle temamızın uğlandısı. En birinci söylemde kitaptın yazıcısı Allah Teala'nın rahmetini alsın minti ayet atar. Vel imamu la yutiluha. İmam namazdı uzun kılbayt deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dağın hadislerinde kelet. Eğer de kaysıl bir kişi bir cemaatka imam bola turgan bolsa, al cemaattın en alsızının namazını okusun deydi. Namazı köp uzun kılbasın deydi. Ankenin namazının içinde oğruluğu var, şaşıp yatkanları var, kaceti var, kıskası her türlü adam var deydi. Onun için namazı cengil kılsın, köp uzun kılbasın deydi. Biroq uzun kılbasın degenden maksat janağı jokorduğu, murunku jokorda aytып öttük o murunku sabaklarda. Oşonon köp kılbasın degen söz. Hucurat süreleri dedik, oşonon uzun kılıp besin. Kebir jellerge misalga bağımdar namazga barsan, Yasin'de oku koyat da birinci reketin eli kerek bolsa. Ol ayavayla uzun bolup ketet. Kıskası imam namazda uzun kılbaş gerek. Kovumdu tajata turgan dengelde uzun kılbaş gerek. Eğer de daima sen ayavayla uzun kılıp okuyuversen kovum malal bolat dep koyat da bizde. Malal bolat tajayt. Senin artığından turup namaz okusu kelbey kalat. Anan oşo mescitke de barбай kalat da. Koy dedi үйдө эле okuyun deyt da. Çünkü kıskası kovumdu tajata turgan dengelde imam namazın emne kılbaş gereken? Uzun kılbaş gerek. وَلَا قِرَاءَةَ الْأُولَى إِلَّا فِي الْفَجْرِ. وَلَا قِرَاءَةَ الْأُولَى إِلَّا فِي الْفَجْرِ. İmam bağımdat namazında gana birinci rekettin kıraatını uzun kılat deydi. Kayra baştan, yaxşı okula. İmam bağımdat namazında gana birinci rekettin kıraatını uzun kılat deydi. 5 vakt namazımız var. Turao? Ya. Mına uşul 5 vakt namazda bağımdat namazdan sırtkara 4 vakt namazda bardıq reketlerinin kıraatları biri-birine jakın boluş gerek. Biri ekincisinden, birincisi ekincisinden uzun bolboş gerek. Bolgonu bağımdat namazında birinci reketli, ikinci reketke karaganda uzun kılıuga bolat. Sebebi al gaflet, uyku vakti da keçikkenler ne bolup kalsın? Kelip jetişip kalsın degen bir maksatları var. Anan kançalık uzun kılat dese köylü uzun kılbaş gerek. Ayavayla birinci rekette misalga 60 ayatta okup koyup durup ikinci rekette 10 ayat okup koyup gerek. Uzun kılıudun özünün ölçemi var, kölemi var, alımdarımız aytat. Birinci rekettin kıraatı, ikinci rekettin kıraatıga karaganda ikinci rekettin 3'ten 1 bölügünçe uzun bolsun deydi. 3'ten 1 bölügünçe. Misalga ikinci rekette eğer Fajr süresini okuy turgan bolsan kança ayat? 30 ayat. Sen birincisiga emne Naba'nı oku. 40 ayat. Turao? 30'un 3'ten 1'i kança? 10. Bu 40 kakras. 10 ayat aşıkça oldu. Buna uşun iş gerek. İkinci rekettin 3'ten 1 bölügünçe emne aşıkça kılsan en jakşı variant uşul taksırın. Mafhum? Ya. Hoş. وَيَقُومُ الْمُؤْتَمُّ الْوَاحِدُ عَلَى يَمِينِهِ وَالزَّائِدُ خَلْفَهُ. Kitaptın yazıcısı minti aytып atat. Bir uyuucu kişi imamның oң жағына turат. Birden aşık uyuucular bolsa imamның артында turuşat deydi. Namaz okuyan kezimizde kede 2 kişi namaz okuşumuz mümkün. Kede 3 kişi, 3'ten köp kişi namaz okuşumuz mümkün. Minimum kança cemaat ede? Cemaat kança kişi minimum? 2. Cemaattan cuma namazı emez. Bunda 5 vakitlik namazda cemaat minimum imam menen dağın bir kişi de boldu. Maksimum andan birden köyü maksimum kete ödedem. Al kança kelse, kaçırsa. Kıskası eğer de cemaat menen namaz okusak bir gana uyuucu olsa
кайсыл жерде туруш керек деген маселе жаратат. Кайсыл жерде туруш керек. Бул маселе тууралуу таксырым эки пикир келген. Биринчи пикир имамдын оң тарабына имамга эмне кылат? Ушундай барабар турат. Буттары бирдей турат. Мафум? Экинчи пикир келет, имамдын оң жагынан кичине артка турат мындай деп. Мындай болот да, мисалга мунун бутумда келсе, мунун манжасы мунун согон жогуна келип калат. Ушинтип турат деп келет. Бул нерселер биздин китептерде бар. Мисалга экинчи вариант бул ихтиярда келет. Бирок биринчи вариант туура болот таксылар. Туурасы кайсыл вариант экен? Биринчи вариант. Жанашат. Грани өтүп кетпесе болду. Тизенин узундугу, адамдын боюнун узундугу эске алынбайт. Буттун орду эске алынат. Бутуңуз алдын өтүп кетсе имамдын бутудан, ошондо намаз бузулат да. Эгер бутуңуз барабар болуп, сиз имамга караганда бир аз узунураак болсоңуз, тизеңиз имамдан не туруп калат? Алдын туруп калат. Саждаңыз да имамдан алдын. Мунун проблемасы жок. Түшүнүктүүбү? Главный пут, буттар не болсун? Бири-бирине бирдей болсо болду. Мына ушул пикир менен амал кылынат. Бизде көп учурда экинчини кылып атабыз. Мындай эле кылсаң боло берет. Бирок эң жакшысы варианты кайсы экен таксырым? Бирдей туруш керек. Бул кайсыл учурда? Эгерде имам менен бир киши болсо. Ал эми эгерде имам менен чогуу эки киши боло турган болсо, эки же андан көп киши болсо, анда имамдын артында турушат. Имамдын артында турат. Мисалга эки киши болсо, бири имамдын тушуна турат, экинчиси оң жагынан турат. Үчүнчүсү келди сол жагынан турат. Төртүнчүсү келди оң жагынан, бешинчиси келди сол жагынан. Ушинтип эки жакка толтуруп, эмне кыласыз? Кете бересиз. Имам эки уюучунун ортосунда турса, мисалга экөөңүздөр мага уюдуңуздар, мен ортого туруп алдым. Бул макрух болот таксыр. Макрух танзихи болот эгер эки киши болсо. Ал эми экиден көп уюучулар бар кезде ошондой ортого туруп алсаң, китептерибизде макрух тахрими деген жери бар. Албетте зарылчылыкта проблема жок. Орун тар, батпайт адамдарды. Батпаган жерде имам ошондо сапка турса, эки жагыңыздан турсаңыз проблема жок. Ал башка маселе, ал өзүнчө маселе. Кенен мүмкүнчүлүк бар кезде эки жана андан көп уюучу болгондо имам ортого кирип албаш керек. Имам сөзсүз кайда чыгыш керек экен? Астыга чыгыш керек болот. Мафхум? Толтуруу дережесин үйрөнүңөрбү? Каяктан баштайбыз? Биринчи келет, бири мындай турду, экинчиси бул жагына турду. Үчүнчүсү келет да имамдын бул жагына турат. Ушинтип толтуруп кете берет. Бизде мечиттерге карасаңыздар, кечигип келгендер бир бурчка туруп алат. Бурчка туруп алат да, же оң жагына, же сол жагына барып туруп алышат. Сапты толтуруу ортодон башталат таксырдар. Имамдын тушунан башталат сапты толтуруу. Шуну эстен чыгарбагыла. Имам тушуна келип турасыз, эмне болот? Ошону анан эки жакка адамдар тарап кетиш керек эки жагына. Мафхум? Кош. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنساء ثم النساء ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنساء ثم النساء. Китептин жазуучусу рахматулла алейхи мынтип айтып атат. Имамга уйганда сапка биринчи балагатка жеткен эркектер, андан кийин балагатка жете элек эркектер, андан кийин хунасалар, андан кийин аялдар турушат дейт. Кыскасы бул сүйлөмдө китептин жазуучусу эгерде бир жамааттын ичине балагатка жеткендер дагы, жетелектер дагы, эркеги дагы, ургачысы дагы баардыгы барышса дейли. Ошондо кандай тартипте сапка туруш керек? Эмнекен эң биринчи балагатка жеткендер имамга жакын туруш керек. Эң биринчи. Андан кийин жаш балдар, балагатка жетелектер. Андан кийин хунасалар. Хунасаны түшүнөсүңөр, а? Андан кийин эмнекен аялдар. Балагатка жеткендер менен жаш балдардын ортосундагы тартип сүннөт. Бизде кээде жаш балдар барса саптардын ортосуна алып алышат да, эркектердин анын артта туруп калат. Ошол тартип бузулат, сүннөт тартип бузулат. Жаш балдар эркектерден кийинки сапта туруштары керек. Бизде мечитте аялдар барбайт да, ошон үчүн саптын артында ким туруш керек бизде? Жаш балдар туруш керек. А бизде барат да алдынга тизилип туруп алат балагатка жетелек балдар. Анын артынан келген адамдар анан не кылат? Туруп калат. Же ал артка жылбайт, же бул алдынга өтө албайт. Туурабы? Ошондой нерсени кылбаш керек. Балдарды мечитке алып барганда тарбия менен алып барыш керек. Эрежелерди үйрөтүп алып барыш керек. Бул жер мечит. Бул жерде Кудай Таалага кулчулук кылынат.
Sen ordun mana жерде, мына чоңдордун орду mana жерде деп көрсөтүп коюш керек да. Балагатка жеткиче ал өзүнүн ордунда туруш керек. Çünkü kıskası balagатка жеткен менен жаш балдардын ортосундагы саптын немесе эмне экен өкүмү? Тартиптин өкүмү? Сүннөт. Ал эми эркектер менен аялдардын ортосундагы тартип бул фарз болот. Түшүнүңүздөрбү? Сөзсүз түрдө аял артка туруш керек. Себеби хадисте келет да, Аллах Таала артка койгондуктан аларды силер дагы артка койгула. Же болсом Аллах Таала артка койгон орундарда силер да аларды аркага эмне кылгыла? Койгула. Бул деген сөз аялдардын орду намазда эмнеде болот экен? Артта болот деген мааниде таксы. Мафхум? Кош. فإن حادته في صلاة مشتركة تحريمة وأداء فسدت صلاته إن نوى إمامتها وإلا فصالتها. فإن هذته في صلاة مشتركة تحريمة وأداء فسدت صلاته إن نوى إمامتها وإلا فصالتها. Kitaptın жазуучусу Аллах Таала рахимин алсын, минтип айтып атат. Демек, эгер аял дейт эркекке тахрима жана аткарууда өтөөдө шериктеш болгон толук намазда жанаша турса, эркектин намазы бузулат дейт. Жанаша турса, эркектин намазы эмне болот? Бузулат. Эгерде имам аялдарга имам болууну ниет кылса, ал эми эгерде имам аялдарга имам болууну ниет кылбаса, анда аялдын намазы бузулат дейт. Кыскасы бул сүйлөмдө китептин жазуучусу эркек менен аялдын бир сапка туруп калган учурда эркектин намазынын же аялдын намазынын бузулуусу тууралуу сөз кылып атат. Түшүнүктүбү? Я. Эми караңыз, эркектин намазы бузулуш үчүн белгилүү өзү эмнелер бар? Шарттар бар. Эркектин жанына келип жанаша туруп бир сапта намазга бир имамга уюшса же экөө бири-бирине уюшса, эркектин намазы бузулушу үчүн шарттар бар. Ошол шарттар табылса гана намаз бузулат, болбосо бузулбайт. Макрух болот, бирок бузулбайт. Түшүнүңүздөрбү? Бузулбайт. Биринчи шарт, аял, жанагы эркектин жанына турган аял, көңүл бура турган жашка жеткен болуш керек да. Эркек ага маани бере турган жашка жеткен болуш керек. Ал кайсыл? Ал шариат ишине барууга жарактуу болгон бир жашта. Чоңоюп калган болуш керек мындай айтканда. Анан кичинекей бир кыз келип алып, эркектердин жанында сапка туруп алса, анын эркектин намазы бузулабы экен? Бузулбайт таксыр. Түшүнүңүздөрбү? Кандай болуш керек? Эркек ага маани бере турган жашка толго болуш керек. Сөзүмө түшүнүңөр да, мындай жумшартып айтып атам. Анан бул жанаша турган аял өзүң аялыңбы, бөтөн аялбы, апаңбы, эжекеңби, карындашыңбы, айырмасы жок. Бардыгы бузат. Шундай любой, бул жерде айырмасы жок. Шуну эске алгыла. Эркек жанаша туруп экөөңүздөр бир намаз окудуңуздарбы, бири-бириңизге уюп, же үчүнчү кишиге уюдуңуздарбы? Ход апаң болсо да намаз бузулат. Жаныңда турган аял. Афон? Экинчи шарт. Жанаша туруусу деп айттык. Жанаша турса дедик, турабы? Эгерде аял, бул жанаша туруу дегени аялдын буту менен эркектин буту эмне барабар болсо ушундай. Эгерде эркектен аял артта туруп, башы мисалга эркектин бутуна туш келип калсачы, анда намазы бузулбайт эркектин. Түшүнүңүздөрбү? Мында эмне аскарынат экен? Буттун барабар болуусу. Жанаша турду деп эмнени айтат? Буттар барабар болуш керек. Эгер аял артыраак туруп, башы, тизеси бир нерсеси эркектин бутунун тушуна келип калса, анда эркектин намазы эмне болбойт? Бузулбайт. Үчүнчүсү таксырым. Эркек менен аялдын ортосунда парда болбош керек. Бир нерсе ажыратып турбаш керек. Андыктан эгерде эркек менен аялдын ортосунда мисалга узуну чыканактай, калыңдыгы бир манжадай болгон бир парда мисалга тосуп турса, же болбосо эркек менен аялдын ортосунда бир адам бата турган орун бош калса, эркектин намазы бузулбайт. Мисалга мына мен турдум. Мына жерге келип кызым турду. Ортодо не бар мына? Бир киши бата турган жер бар. Турабы? Анан биз бир кишиге уюп намаз окудук. Мен намазым бузулабы экен? Бузулбайт. Түшүнүктүбү? Я. Кош. Төртүнчүсү, намаз бузулуш үчүн толук намаздар болуш керек. Тактап айтканда, рүкү жана саждасы бар намаздардан болуш керек.
Түшүнүңүздөрбү? Мына ошондуктан эгер жаназа намазында же тилават саждасында аял менен эркек жанаша турса, эркектин намазы не болбойт? Бузулбайт. Саждасы да бузулбайт. Бул эмнеге тиешеси бар экен? Толук жанагы рүкү, саждасы бар намаздарда ушинтип жанаша турса бузулат. Жаназада кокустан эми бизде адатта аялдар чыкпайт. Эгерде кокус бир аял келди да, мен да өзүмдүн агамдын, атамдын, апамдын жаназасын окуйм деп эркектердин сабына туруп алып туруп уюду мисалы. Турабы? Мисал айтып атам да, кокус ошондой болсо, эркектин намазы бузулабы экен? Бузулбайт. Бул намаздын бузулушу эмнеге тиешелүү экен таксырлар? Тек гана рүкү, саждасы бар намаздарга тиешелүү. Мафхумбу? Эгер уюбаса бири-бирине, үчүнчү кишиге уюбай, ар кимиси өзүнчө намаз окуса, намаз не болбойт? Бузулбайт, макрух болот болгону. Түшүнүктүүбү? Эсиңерден чыгарып алат таксы. Кош. فصل مصل سبقه حدث توضأ وأتم ولو بعد التشهد. Bol. Faslun fima sabaqahul hadas. Жаңы темабыз таксырлар. Жаңы темабыз. Намаздын ичинде дараты сынса эмне кылат? Дараты сынса намазы бузулабы? Же бузулбайбы? Кайсыл дараттар бузат, кайсынысы бузбайт? Кайсынысыны менен бузулсадан барып келип улантсаң болот? Түшүнүңүз атасыңбы? Ошол тема. Эми карагыла, не дейт? Мусаллин сабақаху хадасун таваддаа ва атамма валау ба'да ташаххуди. Эгерде намаз окуп жаткан адамдын дараты сынса, дарат алып намазын бүтүрөт. Эгер канчалык бул окуя ташаххудтан кийин болгон болсо дагы. Ташаххудду окуп бүттүңүз, салам берүү калганда кокус даратыңыз сынды. Эмне кылат экенсиз? Дарат алып келип намазыңызды толуктап коесуз. Кыскасы, намаз окуп жаткан адамдын дараты сынса, дарат алып не кылат экен? Ошол окуп аткан намазыны уулантып бүтүрүүгө мүмкүн дейт. Бирок анын өзүнүн шарттары бар. Сиз бүтүрө аласыз. Бирок шарты бар. Биринчиси, ыктыярсыз даратыңыз сыныш керек. Кокус жел чыгып кетти да. Намаз окуп ататтан кокус жел чыгып кетти. Барып эмне кыласың? Сүйлөбөй, унчукпай барып дарат алып намазыңды кайсыл жерде токтогон болсоң ошол жерден улантып коесуң. Түшүнүктүүбү? Кокус. Мына ошондуктан эгерде атайын дарат сындырсаң намазыңды уланта албайсың. Бул кандай экен? Кокус. Ыктыярсыз чыгып кетти. Экинчиси, ошол даратты бузуучу нерсе гусул милдет кылуучу нерселерден болбош керек. Мисалга намаз окуп атып, айталы, кандайдыр бир жаш жигит ойлонуп бел суу чыгып кетти. Дараты сындыбы? Чоң дараты сынды да. Эми бул киши бар жуунуп келсе не кыла албайт? Жетишпейт. Жетишпейт эмес, уланта албайт. Кайра башыдан окуйт, кайра баштан ниет кылат. А жанагы биринчиде эмне кылат эди? Келет эле ошо токтогон жерден улантып кетет эле кайра. Үчүнчү, көбүнчө дараттын сынуусуна себеп болуучу амалдардан болуш керек. Эгерде кээде ал себебиден дарат бузула турган болсо, анда намазды уланта албайт. Мисалга башыңыз, мурдуңуз канады, же башыңыз жарылды, сырттан бир бала таш менен бир урду, башыңыз канап кетти. Дарат бузулабы? Бирок намаздын учунда ушул окуя көп табылабы же азбы? Өткө сейрек, туурабы? Надир. Ошондон муну менен сен неме кыла албайсың? Уланта албайсың. Муну менен барып дарат алып келип кайра баштан окуйсуң. Түшүнүктүүбү? Төртүнчү, дараты сынгандан кийин бир рүкүндү даратсыз аткарбай, дараты сынары менен намаздан чыгып кетиш керек. Рүкүдө болсоңуз, дароо чыгып кетишиңиз керек да. Мен рүкүнү бүтүрүп алып анан чыгайын деген сөз болбойт таксырып. Бир рүкүн дегени бир рүкүнүн өлчөмүнчө, же бир сажданын өлчөмүнчө деген сөз. Мөөнөтүнчө. Мафхум? Ошону не кылбашың керек? Дароо чыгып кетишиң керек. Кайсыл жерде сынды, дароо чыгып кетесиң. Ошондо сен уланта аласың. Анан ошол даратсыз абалда мен рүкүмдү токтойм, бүтүрүп алайын десең, сен эми намазды не кыла албайсың таксырым? Уланта албайсың. Эми барып дарат алып келсең, жаңыдан кайра баштан такбир айтып окуйсуң. Мафхум? Я. Сөзмө түшүнүңөр азыр акыркы сөзгө. Эгерде мисалга саждада дарат сынса,
Başınızı sajdadan kötörgöndө sajdanın bütülүү niyeti menен kötörsöңүz namazыңыз buzulат. Sajdanın bütülүү niyeti menен emес, namazdan чыгуу niyeti menен başыңызды көтөрүшүңүз керек болот. Sajdada kokuz jel çıkıp ketти. Emne kılışınız керек eкен? Sajdanın bütülүү niyeti menен başты көтөрбөйсүz. Emne niyeti menен көтөрөсүz? Darat alıp kelүү niyeti menен. Eğer de sajdanın bütülүү niyeti menен başыңızды көтөрсөңүз, anda bir rükündü atkargan bolosуз. Bir rükündü atkardыңыз, emne bolot dedim jana jokorуда? Buzulat dedim. 5. şartı. Daratı buzulgandan keyin namazdı buzuucu amaldı kılbaşınız gerek. Namazda emne buzat? Süйлөшүү. Jeş, içiş, süйлöşüş. Turabı? Oşolordu kılbaysız. Avratты açуу, avratты açbay. Tüp-tüz barasız, daratты alasız, kayra kelesiz degen söz bu. Hiç kim menen süйлөшпөйсүң. Süйлöştüң, kayra darat alıp kelsen, kayra baştan okuşunuz gerek bolup kalat. Mafhum bu? 7. Daratı sıngandan keyin aldыңкы daratsızlığı ne olbaş gerek? Bilinip kalbaş gerek. Aldыңкы daratsızlığı dagın açıkka çıkbaş gerek. Misalı, daratыңыз sıngandan keyin masıga mas tartuunun möөнөтү бүттү. Je tayamum kılgan dеңiz, su tabıldı. Emi ulanta albaysız. Emne kılasız emi? Kayra kulturuna darat alıp, butlarınızı jууp, masılarınızı kayra kiyip, anan kelip emne kılasız? Namazdı kayra başынан okuysunuz. Düşünüktübü taksılarım. 8. Sahibut tartip bolgon adam. Sahibut tartip kim edi? Kazası jok adam. Aytalı, Daniel'din namazda daratısında kokuz jeli çıkıp ketти. Emne kılış gerek? Daratqa barış gerek. Süylöbөй, unçukbay barış gerek. Jolda ketip atıp, bu kişi sahibi tartip edi. Bamdad namazını okuy elek ekendigi esine keldi. Büttü, namazı ne oldu? Buzuldu. Emi bu kişi darat alıp gelse, emne kıladı? Birinci bamdatda okuydu, anam peşinde okuydu. Sebebi bu kişinin moynuna emne farz? Tartip menen namaz oku farz eli. Bu unutup koyup peşindi başlap algan ele da. Anam peşinde daratısındı kokustan. Darat algalı baratıp emne oldu? Esine kelip kaldı. Büttü, okup atkan peşini ne olot? Minus bolot. Bu kayra bamdatda okuydu, anan kayra peşinde okuydu emin bu kişi. Mafhum bu? Koş. Buna şunda 8 şart. Düşünün ha? Oku. Vel istinafu afdalu. Vel istinafu afdalu. Kayra başından oku yaxşı. Başka mazhabtın alımlarının fikri boyunca, misalga İmam Şafii'nin fikri boyunca, eğer de kokustan daratınız sınsa, kayra başından oku vacip da alarda. Buna oşonduktan bizdin mazhab dağın. Murungu sabaklarda aytkanmına, bizdin mazhabta erece var. Talaş boldu, talaşsız jagını tandaş gerek dep. Talaşsız jagını. Bizdin mazhabta ele aytat da, darat alıp gelip baştan okusaң da bolot. Darat alıp gelip ulansaң da bolot deydi. Şafii emne deytken, darat alıp gelip kayra baştan oku vacip deydi. Emi bizdin mazhab boyunca dağın kayra başından oku jakşırak bolot. Şonda özübüzdün sözü menен de amal kılgan bolobuz mazhabtın, Şafiiniki menен de amal kılgan bolobuz. Hiç kim kapan emес taksır. Mafhum? En jakşısı uşul variant. Birok sen ulantam desең, problema jok. Kelip ulantsaң bola berет. Koş. Vel imamu yajurru ahara ila makanihi thumma yatawadda'u ve yutimmu thammata aw ya'udu kal munfaridi in faraga imamuhu ve illa ada ve kezal. Vel imamu yajurru ahara ila makanihi thumma yatawadda'a ve yutimmu thammata aw ya'udu kal munfaridi in faraga imamuhu ve illa ada. İmam özünün orduna başkanı tartıp, anan darat alıp, oşol darat algan orunda kayra murunku orduna kelip namazın bütürüt. Eğer de imam namazda okup bütken bolsa, alemi eğer imam namazda okup bütelek bolsa, sözsüz kayra kaytıp kelet deydi. Kiteptin жазуучусу bu süйлömdö, birinci süylömdörde jalpı malumat berdi. Bardık namaz okucularga teşeli vereceğini ayttı. Düşünüzür? Emi kayra bölüp aytıp berет azır bizge. Bölüp, imam kандай kılış gerek? İmamga uyugan emne kılış gerek? Жалgız okugan emne kılış gerek? Birinci jalpı ereceğini ayttı. Düşünüzür? İmam emne kılat dedi. İmam yajurru ahara ila makanihi. Menin daratım sınsa men imam bolsam, men özümün artıdan kişini, misalga Eldiyar Şeyh'ti tartıp özümün orduma koyom. Bu namazdı men toktogon jerden başlap emne kılıp ketet? Ulantıp ketet. Çünkü
Misal men qiroatda o'qib bitgan bo'lsam, Fatiha men Zam surani o'qib bitdim, qupiya namozda. Daratim sindi. Emne qilaman men? Bu kishini tartib orduma qo'yib, tizelerimni qarmab chiqib ketaverem. Bu kishi biladi, ha, tizeni qarmadi, bu kishi qiroatda bitgan ekan, buga ruku qolibdir. Darrov ruku qiladi. Allohu akbar, men orduma o'tdi, Allohu akbar deb rukuga ketadi taqsirim. Chunki shunday erejeler bor. Qisqasi orduna tartdi. Men buni orduma tartib qo'ydim. Men emne qilaman men? Summa yatavadda. Men baram darat alam taqsirim. Darat alib bütkichim qarayman. Bu kishi bütken bo'lsa eğer, men barib darat alsam bu jaqda men boshlagan namozni bitirib qo'ygan bo'lsa, anda menda ixtiyorim bor. Qalasam o'shol darat algan yerde eğer mümkünçilik bo'lsa, o'shol yaqinroq yerde ne qilaverem namozimni? O'shol yerda bitirib qo'yam. Qalasam qayra suylashmay qaytib kelib, murunqi ordimda mesjidning ichiga kirib, emne qilam namozimni? Bitirib. Biroq sharti emne? Bu kishi meni o'rinbosarim bütken bo'lish kerak namozda. Men darat alsam bu bitirib qo'ygan. Alemi eğer men darat alayotgan kezde bu kishi bütelek. Bu kishi ayay sheyx ekan, shashpay, qiroatda, ruku, sajda, xushu, xuzu menen vabshe keltirib o'qib qo'yibdir-da. Men ari-veri darat aldim da, tomijeri qilib. Chunki emne qilam, so'zsiz qaytib kelib bunun ortidan namozimni ulantam. Chunki qancha rekat bo'lsa ulantam, bu kishi salom bergan kezde men ordumdan turib Qur'on o'qivay, ruku sajda qilam, Qur'on o'qivay, ruku sajda qilib namozimni bitirib qo'yam taqsir. Buni lahiq deb qo'yadi. Tushundingizmi? Ya. Men darat alg'acham bu bir ikki rekatda o'qib qo'ydi-da. Ikki rekatga yetishmay aytadi, birinchi rekatda men daratim sindi. Ikki rekatga yetishmay, to'rtinchi rekatga kelib yetishdim. To'rtinchi rekatda bu kishi men o'qidim. Bu salom berganda men turib ham ne qilatganman? Ikki rekatda Qur'on o'qivay bitirib. Sajda sahv millat bo'lsa, sajda sahv qilmay. Tushundingizmi? Lahiq sajda sahv qilmay. Mafhum? Bitirib namozni. Qo'sh. Va kazal muqtadi. Va kazal muqtadi. Imomga uyugan kishi dag'in dal mana shunday qiladi taqsirim. Imom siyaqti bo'ladi. Hozir men misol berganda men imom edim, men daratim sindi. Men emas, el diyarning darati sindi. Emne qilatgan? Un chiqmay barat darat oladi. Darat alib bitganda qaraydi. Men bitganmenmi, je bitelekmenmi? Eğer bitken bo'lsam erki var. Qalasa o'shol yerda bitiradi, qarasa qaytib keladi. Murunqi o'rnida bitiradi. Chunki alemi men bitelek bo'lsam so'zsiz men ortima qayra keladi turadi bu. Niyat qilib ayda qo'lini baylab turib, menen qolgan rekatlarni o'qiydi, dag'in qancha rekat qolib ketgan bo'lsa, janaga aytganimdaylar turib Qur'on o'qivay, o'zining namozini emne qiladi taqsirim bu kishi? Ya, bitiradi. Tushundingizmi? Ya. Vallohu alam bis-savab va ilayhil marja val ma'ab. Mana shu yerda sheyxlar emne qiladi? To'xtatadi.